DraftKings, il-kumpanija meqjusa bħala waħda irjali fil-qasam tal-logħob tal-fantasy sports, se tuża lil Malta bħala l-bażi għall-operat Ewropew tagħha. Waqt it-tħabbir ta' dan l-investiment, rappreżentanti mill-kumpanija Amerikana iddeskrivew lil Malta bħala perfect fit biex il-kumpanija tkompli tikber wara li kisbet reputazzjoni impeccabli fl-Istati Uniti. Il-kap eżekuttiv Jason Robbins spjega kif hu l-kollegi tiegħu tefgħu ħarsithom fuq Malta fl-2015. It's ideal both because there is a government framework that fits exactly what our type of product is, and also there is really a burgeoning new technology base here. I think this will be a place that will both allow us to hire locally as well as attract talent. Fantasy Sports huwa logħob online fejn dak li jkun jista' jagħżel li jaqgħad tim tiegħu fi kwalunkwe sport fejn l-element tal-ħila huwa iktar b'saħħtu minn dak tal-azzard. F'dan il-ġeneru, DraftKings hija waħda mill-ikbar pjattaformi li grazzi għar-regolamenti l-ġodda tal-Awtorità Maltija għall-gaming se tesponi l-prodott tagħha lejn is-suq Ewropew. Tkellem ukoll Jeffrey Haas, uffiċjal internazzjonali tal-kumpanija, dwar kif jemmen li l-operat ta' DraftKings f'Malta se jkun wieħed tranquill u li jħalli l-frott. I do believe that Malta has sufficient infrastructure for DraftKings to operate successfully. There is a number of places for us to create an office space, and we have been in discussions with a number of different providers of space. We've also been in the initial process of trying to staff up. And as we interview people, we recognize that there is a tremendous number of highly talented, intelligent, motivated people who live here in Malta who would love to come work for us. Joe Kushkir, il-kap eżekuttiv tal-Malta Gaming Authority, qal li 15 kumpanija oħra qed juru interess li jkollhom liċenzja taħt ir-reġim il-ġdid tal-awtorità li wassal għar-regolarizzazzjoni tal-ġeneru tal-fantasy sports. Il-Ministru Manuel Mallija qal li permezz tar-regolamenti l-ġodda mfassla mill-awtorità din l-industrija għandha ssir ħolqa oħra importanti għall-ekonomija Maltija u sservi bħala bażi biex fil-qasam ikun assigurat il-ħarsien ta' kull klijent. Illi hija ġurisdizzjoni serja, hija ġurisdizzjoni illi ir-regolamentazzjoni tal-logħob huwa wieħed bilanċjat bejn dak għall-konsumatur li jkollu fair deal, li jkollu ovvjament dak imwiet lilu li bħala premji li jkun jista' jħodhom u fl-istess ħin li l-operaturi jkunu operaturi serji li ma jkunux operaturi li jistgħu ikun hemm jew frodi jew money laundering.